belum? Bardalanan ilmu taye tu macai meragam dong si pataro akan na tonggi jala si pataro do akan apa eti mertua manangakan mana setro di ujungi lehonon itu ani upani halo jaormi mertua mau Dina lau mangkuk di bagasan ulup-ulupi mertua mau didatangi lawana berbudi ai di bagasan las nirungan membuat tibalan nakudangi mertua manangakan mana setro di ujungi lehonon itu ani upani halu jaomi mertua mau nama-namu di dalam mangkok di bagasan ulup-ulupi mertua mau didatangi lawana ai mulak di bagasan las membuat tibalan nakudangi membuat Oke, sekian teman-teman.
Semoga dapat menghibur hati teman, semoga berbahagia.